Although being Tabir Simbu, Hanbada, Tamkuma Noremna, Tramnok Sabaloina, Nasigi, Moriba Pau Pizeri. Traum Rishuba, Manipur Polo International 2019 Nasidagi Haukre. Palliative Care International Conference, Homso Palicon 2019 Health Minister L. Gentleman Hudokre, Donana, Hadagi Semester, Oibubigi, Yumamason, Quarter CDI, Red Chatagre. Hauzik Mapung Pau, Lovida Manipur ki Sagol Kangzai, Polo Haina, Prithvi ki Miam, Kangriba, Masana Sibu, Yokatuna, Hena Sakut Nabagina, Manipur Horse Riding and Polo Association and Lodi Batodang, a sea, Yam Sawi Haina, a sea. Traum Redek Suba, Manipur Polo International 2019 Hodopiki from the Manipur Legislative Assembly Speaker Y. Kemsana Pundokri. Nasi, Mapal Kanjimunda, Hodokiba Polo International 2019 Asida Punna, Mapal Lepak, England, France, USA, Amadi, India, Tim Ani Punna, Tim Mangana Saruk Yari. Hyderabad tournament si November Kuntret Fawa Satagani. Nasi Ahan Ba Hodopunamita, England number USA ga Sanaki. Nasi Hodopagi from Aduda, Art and Culture and Health Minister L. Jantakumar, Tourism Corporation, Manipur Limited ki Chairman Dr. S. Ranjan Amadi, Makok Tongwa Official Kiasu Saruk Yaki. Nasi, this is the quite a Polo di Polo Katsara, Tumba, Groundsy, Manipur, Polo and Horse Riding and Polo Education, Kabila, Silevak, Yam, Kabila, Indonaga Pistok na Manipuri Saktam Kahan Bayaro Haiduna, Kokomi Kong Sautuna, Apunba Committee, Konung Mamang to Idil Bung Sinduna, Andro Parking the Myro Singabadi, Miamna, Human Sense, Sankivalana, Kolauka Laukre. Human Sense Samadura Committee ki convener Soyam Ratan Kumar Haiki. Indonaga Pestoki Warosina, Manipuri Saktam Kai and Silak Lavadi, Lamdamasi Miam Tomina Leroy, Loinana. Hauzik, Agreement Asi Warosin, Oikre, Haina, Nangari Vasina, Chumboy Badi, Agreement Asi among the Karikari Yorbiga Haidu, Miam the Kangan View, Agreement Asi the Yoki Vasing Aduna, Manipurian Fish Solum Daba, Oibadi, Miamna, English Signal Laduna, Lamdamasi, Tangulita, Lamdam Ama Oigani. Madunatana, Agreement ki Warol. Asumak losin duna thamlaga leibak kangkhong sahen bagi thabak tokpiro agreement ki waro losiliba asinade agreement aduda Manipur ki sutham kaiba yabu wafam yorum gani haibasi miam da nomo gi singna ba sum hengat halle maram maduna losingba singna Manipur kaidana ba honna biu miamna Manipur apun bagi saktam kaiba yaroi state manungda state ama semba yaroi territorial council semba yaroi framework agreement na Manipur son ba yaroi pannaga body Manipur da lehen ba yaroi long lip Manipur haiba kolau kyasu lauke Naga Framework Agreement ki warol kangalu amadi CAB 2019 passed over yaro haidon ngasi CLP ki leaders oiba hanagi Chief Minister Akram Iwar Singba Congress legislator as party ki mihut singna ngasi Delhi ki Jantar Mantar da wakat khongjung sangsinduna center ki Home Minister Amit Shah da toan ba memorandum ani pesin kre Jantar Mantar da saksin khiba khongjung aduda hanagi Chief Minister Akram Iwar bi gai khangam Tien Haukip Gomit das Konthojam Keranjit, K. Megasandra, K. H. Jaikushan, A.K. Mirabelan Singh Basu, Yauke. Hojanga to the Saruk Yakiba, Singna, Parliamenta, CAB passed over Yaroi. Naga Framework Agreement ki warol Miam the Kangalu, Awang no Poki Yelumi Sing Nak Selu, Awang no Poki Miam ki Kolau Nam Tagano, Awang no Poki State Masit Tanaba Singano, BJP na Lusing Balengak Tagi, Manipuramadi, Awang no Poki State Sing Kalu. Nakoina, Ikui Haksang Masin Masik Badiai, Aduga, Manipur Masetana to Gaibadi Yaro Haiba, Walol Sing, Iba, Plate Casting Sina K. Tungda, Indonaga Framework Agreement of Manipur Sectum Kahan Bayaroi, Parliamenta, CB, Putopiaro, Haiba Warol Yauna, Memorandum, and the Home Minister Amit Shah, Pisin K. Congress Party na so, opposition party na. Athuba
मतमदा स्पेशल सेशन फमकांदा असेंबली फमकांदा हरि सेशन से मतंग से नेगा कोई अपुनबा फिरे बसे वंग इंडिया रे खंगन हौसी है बसे तक तो लापने तो हौसी फाउदा तो बिगल लापसे कोई कोने मतलब थी बनी है हौजिक ओइरिबा लैबाक की इशू सिंगी मरकता कोकोमीना सांगाई फेस्टिवल ला मियाम दा सरुक याबिगनु हाइबगी अथिंग मरकता मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट ना सिंदुना पांगथुक कदोरिबा 10th मणिपुर सांगाई फेस्टिवल 2019 गिदबक इम्फाल सिटी मनुंग अमदी मरु ओइना मेन फंक्शन पांगथुकफम हटा कांगजिबुंगदा कन्न सेंगमुत साबगी थबक सत्थरी हटा कांगजिबुंगदा फूड स्टॉल अमदी तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट की स्टॉल सिंग अमदी लंबोई खोलांगफोंगदा लेबा मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर दा पांगथुकदबा थौरम सिंगिदमक सेंगमुत साबगी थबक अरेबी थाकता होनरी लोइना इम्फाल सिटी मनुंग सिंगदा लंबी सिंग नालहनबा अमदी मई की डेकोरेशन सिंगबा थेनबसु कन होनरी हाइरी डॉक्टर ओइरो नर्स ओइरो सिनफम मचव पाइब खुदिमक मियाम की थवल तौबद सोक्तब मतंग यावी अदुना मीना करिगुमा अमक खंगदबगी ताकपदा तंथब फाउतबसु नते असु वाखरब तंजा सिदा ताकलबसु खंगरोइदब हिरम अम ताकलुदन करी कानगनी संदा गिता थिबु सब माने करिगी तौदोइनो खनबा मतंग यावदम नते हाइना आर्ट एंड कल्चर हेल्थ मिनिस्टर एल जंतकुमार फोंदोकरे वाफम मसे कंपोजिशनेट यूथ फॉर कंपोजिशनेट वर्ल्ड हाइबा थीम द पोरम पाट लेबा जेनिम्स तंगसी पैलिएटिव केयर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अहमसो पैलिकॉन 2019 हेल्थ मिनिस्टर एल जंतकुमार हौदोकपगी थरमदा मिनिस्टर हाइकिबनी मिनिस्टर मखा ताना हाइकिबदा जेनिम्स स्ट्राइक तौरिबा नर्सिंग मखोई अपाम अम लेबदगिनी अदुबु मखोई अपाम असि अखोइन हेक्ट पीब ngam बनते पुनमक सि सेमिस्टर यावना मरी लेनब सिंगर तानब अम मथौ ताई लोइनना अखोइन हाइजब मतमदा मखोइन खसितंग ताबिबसु मथौ ताई अखोइन सु मखोई वा तारब मतुंग सेमिस्टर अमदि प्रिंसिपल सेक्रेटरी गा तानरगा मखोई की तौबा याब तौगे हाइबदा मखोइन सु ताबिबा संगी लोइनना मतम खरन गाइब मथौ ताई मखोइदी यामना चौबा थौदांग लौरिबा मियोय ngakतनी यामना तांगबा मखल की पोट अमनी मिनिस्टर न मखा ताना हाइके मियोबगी पुंसी असे यामना नुंगाइबा अमसुंग अंगकपा अमनी अंगांग अमक पोकपदा नुंगाइबा अमसुंग मी अमना सिरमदाइदा वाबा पुंसीगी तोंगान तोंगान बा अवा नुंगाइ क्याना थनबा पुंसीनी हौजिकी अइखोइगी पुंसी असे हिंगबदा मसंग ओइना हिंगबा महाव लेना ममल लेना हिंगदबा मतमनी थवाय असिना हक्सांगदगी सटकदौरबा फावबा मिसक अमबु इकाइ खुनो मथौ ताई मसिदा डॉक्टर अमदी डॉक्टर सिंह सिनफमदा मथौ तौरिबा सिंग अमदी अइखोइ मसेली मरकता यामना अचौबा थौदांग लई होम डिलीवरी तौरिबा पैलिएटिव केयर रसु मी अमा अना ये यारक मतमदा ड्रिप अमा हिदा अमा कापसिलमलगा तोप नतबदा मी अमबु फजना वाखल तानबा खंगनबा हाइबा मथौ ताई हाइके थोरमतुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बुमलुन मांग आईएएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर के राजू सिंह पैलिएटिव केयर एंड लॉन्ग टर्म केयर डॉक्टर सुरेश कुमार जेनिम्स की डॉक्टर प्रोफेसर टी.एच. भीमो सिंह सु सर्वयाखे in the very near future kamata ganai tawdi bedu de amuke na tawbir kenin khalli the system na have say law na have say the rules na have say rules are there to be followed rules na yamam lay by law na yamam lay but sometimes rules need to be violated also rules and INJ to by tabiya ta matang jo oi wang le chat tabiya ta matang jo man the human needs me with the time place situation मणिपुर स्टेट की सखोट थौरांग दमक थादरखिबा सेंफम सिंदगी लुपा करोड़ चहुम कुंथ्रान थोइरोम लान सिनकी हाइबिंग मरालदा हानगी सेमिस्टर ओरंबा अक्रम इबोबिगी थवान मखा लेकाइद लेबे युम अमसुंग बाउपुराद लेबे माकी क्वार्टर दंगसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम अमना खंगरन थी हुंबगी थबक चटखरे लोइनना इबोबिगी मथकता केस अम रजिस्टर तौखरे केस असिगा मरी लेना फन लान सिनकी हाइबिंग मरालदा मणिपुर की मसक नाइबे मियोय तरुकी युम अमदी क्वार्टर द रेट चटखरे मखाताना थिगनबगीदमक केस रजिस्टर तौखरे हाइरी पावी सोर्स असिन हाई केस असिगा मरी लेना सीबीआई न चटखिबा थिबा हुंबगी थबक अदु मणिपुर यावना स्टेट अनि मिजोराम गी आइजोल अमदी हरियाणा गी रुग्राम दसु चटखि पुन्ना सीबीआई न तोवान तोंगारबा मफम मापल दसु रेट चटखि हाइरी ngasi ayuk pung 3 के मखाई रोम ताबा मतमदगी सीबीआई गी टीम अमना बाउपुरादा लेबा अक्रम इबोबिगी
क्वार्टर फंड सिने हाबी मराल सिरदुना थीब हुंबगी थबक चतब होके मतम मधुमक्तदा थवाल मखा लेकाइदा लेबा ओक्रम इबोबगी युमद चथकी कुमजा लिसिंग अनगे सुमना मापनगी जुनदगिना कुमजा लिसिंग सुमना 38 की जुलाई फावगी मनुंगदा मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की मखादा मणिपुर साखोट थौरांगी नमक थादरखिबा लुपा करोड़ चांगमागा ट्राइम्पानी मनुंगदा लुपा करोड़ सहमुग कुंथ्रानी थोय मफम मरांग खंगदा लान सिनकी हाइबगी मराल सिरदुना CBI की टीम असिना मतमदुगी मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरमैन सु एरंबा हानगे चीफ मिनिस्टर अकरम इबोबी यावना मतमदुगी MDS की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंग युम सिंग दसु ngasi re chathaki ngasi nungdaram pung taruk makhairom tab phawda hanagi chief minister oibobgi yumda makhatana re chathaki hairi thajaba yaba mafamdagi phangba paw amana hai ngasi CBI na re chathaduna case register tawkhra mi sing adudi hana MDS ki project director oramba mantri pukhi ki lamlonggai da leba yambem dingthem MDS ki administrative officer Ranjit hanagi chief secretary PS Langkunga MDS की चेयरमैन औरंबा ओ नबकिशोर रिटायर्ड IAS अमदी MDS की हानि चेयरमैन DS पुनियानी हाइरे ngasi chathkiba CBI की रेट असि मरी लेना मियोय सिंग असि युंगी मरु ओइबा तोंगान तोंगान बा चे सांगसिंग खोंगत खरे हाइरे अमरोमदा हौजी हौजिक न्यू दिल्ली दा लेरिबा हानगी चीफ मिनिस्टर ओइबोबिना CBI नि chathriba रेट असि मतंग फोंगरोकिबदा ममांग दा महांग लेंगाक पाइरिंगैदा अरानबा मत तोबा लेकिदे मरमदुन सिंगनब लेबदगी नेशनल एजेंसी अमा ओइरबा NIA बु ओइरो CBI बु ओइरो थिजिलकप मतमदा कोऑपरेशन पिगिनि हाइना पामुसिंग फोंगरोखरे इबोबिना मखा तारनु हाइकिबदा माकी मफमदा सिंगनबा मत लेते दरकार बु लेरबदि NIA नत्रगा CBI ना कोर्ट कोर्ट लबसु सटकनी माकी हौकिबो पुनसिगी हिस्ट्री दा अमुक पथबक अमत तौकिबो लेते हाइना फोंगरोखे any agency, either ED or any agency or NIA, I always most welcome. If they thought that I have committed something wrong, I always most welcome and I will give full cooperation. Manipur की South Asian लेबाक तरेता cycle थौदुना Act is Policy, Women Empowerment, Climate Change, Respect Your Identity, One World, One Family अमदी Brotherhood की ओइबा पाउजल पुदुना सटकिबा cyclist जी इंगोबी ngarang Singapore थुंख्रे ngarang Singapore लेबा मणिपुरी मचा रोनेन अकोइजम की इमुंगना जी इंगोबीबु ओखिबगा लोइनाना इंगोबीना हाई हौजिक फाउदा महाक लेबाक अहुम म्यांमार थाईलैंड मलेशिया क्रॉस तौरे मखाताना तांग कुंट्रेतगी कंबोडिया वियतनाम लाओस थाईलैंड म्यांमार फाउदुना इंडिया योगनी हौजिक फाउदा किलोमीटर लिसिंग हम चानिपान कवर तौरे किलोमीटर लिसिंग चांगारोम चटकद वाली इंडिया योगदा किलोमीटर लिसिंग यांखैरोम कवर तौगनी हमदी मियामना महाकु मतेंग पांगबिबगिदमक थागत फोंगरोकले निंगसिंगबा याबदी जेंगोबिगी खोंसत असे कैफ एंड PD मिनिस्टर कराम श्यामना अगस्त 3 दा काला वेस्टर्न गेट तगी लमथाखिबनी सिंगापुर से यौरगा लोशन जदे इरमदम मणिपुर दा सिंगापुर दगे मु साइकिल थौरकनी लाइबा तांग कुंतरे तगे कंबोडिया दा फ्लाइट दा पाइरनी कंबोडिया दगे मु वियतनाम अमु चटकनी मथंग लाओस ला मथंग थाईलैंड दगी म्यांमार लागम इंडिया ताना थौदर कदोनी चटलिबा लाइबा किलोमीटर मसिंग स्टे ओनली सुमनगे 3800 खतने दो थोलकपा मतंदा आइना कवर तौदोसे मोर देन 5500 माइना कवर तौरगा total kay no gichang cover ta ugani approximately 10,000 kilometer aduna journey se adum makha watli haina tham Sawyam Higher Secondary School Thawal gi Vice Principal oina leramba N Itosabu transfer tawduna anoba Vice Principal ama nauna tharak babu yaning da phongdoktuna ngasidagi school asigi mairoi singna Vice Principal transfer tawba yaroi haina class boycott tawi khongjang sangsin ba hokre Thawal DC complex to leiba ZEO office tamna rally amasu satuna ZEO Thawalda memorandum amasu pisin khre ngasigi khongjang aduda saruk yakhiba school asigi student union gi mairoi amana phondok pada Vice Principal and Itosa se tha taret longi mamangda school asida lakhibani mahakna school asida lakpadagi ngasi phawba mairoi singi damukta khanbiduna ahenba extra class na singba tawbiduna school asigi phagatnaba honaduna laklei masigi sumathakta session exam maya asida hana leramba oja ama lokthok laga anoba ama thajil naba honaba haibasi mairo singi damukta khanbiba natte maram masina lakliba tha asigi kunmanga phawbagi manungda
Vice President Principal Itosagi transfer order kaktuna hanagi mafamda halaknaba sinbidrabadi class boycott tawagi mathakta hena kanba khongjing saksingani haina phongdokhe. Wushu Association of Manipur Central Saliba tha November gi tang ahum amadi marida khuman lampak ta pangthok kiba trial selection saruk yaduna khalaklaba players sing November tang kumari kutra phawda Kolkata da pangthok kadaba 19th sub junior national championship da saruk yanaba team sem khra matung sida trial yahuda singna championship asida yawnaba sanna sem sari basi yaning da phonuk thunanga se khuman lampak ta leiba sai sac complex da mamangda wakat mipam phamkre ngasi wakat mipamda saruk yakhiba wushu players parents and guardians association Manipur gi president Kirma Kurana wapam singasi phongdokhibani selection sungtau tokdaba timam am thanin yesalakba asina maram oinaga niom chumna khallaba akogi sanaru singse sina kariguma sanaba phangtab targadi asagi marakstida guardian kharana asagi biramnigi matungda sadoda lepaga asagi sanaru singi marakta ayat apun pili bese masigi taitasi kanan pugudagi hai matamda hayeng sanaba phangtragandri ipsa amadi kanogi biramnigi marumda yelaiba guardian singse masina taita ngasi nudaram pung mangaga mitrang arom tabada sakhangdab singna hand grenade ama thaiban lila sing khonang khongda leiba assembly complex mangda pokhai hankrei bom pokhai ba duda CRPF ki jawan IC CDGC Rabamadi CTGP Yadab Muna bom machine pandagi makhoi anigi makhongda asopan nangkrei asopani Rims Hospital da photkre hairi Nakalamromda Manipur Legislative Assembly Hall mamang manak su oiriba Thaiban Improvement Club mamangda bom pokhan kiba asi yaningde club asida CRPF ki kangusing nungtigi lei bom pokhan basai mafam sigi miamda akiba pohale asigumba thong asimaka tan satha binamrusu club ki maike dagi apil tarukle cap ki wafamda miamna kinariba amade mipainaba pokliba koknaba Manipur Assam amasung Tripura gi stakeholders sing University sing student community sing Lomi Nupi gi Lup sing Lukhrabi Kanglup sing Umangi dalaiba mioi sing nga phaba sing Simigi Lup sing drivers union sing community leaders sing tribe union sing local trade union sing ba Indian government atanagadamni India gi north eastern state singi yalhomi singda oigadaba aphabana karino phatabna karino haibadu khanghangadabani lisingam ga samapan humdra mathoigi lan manungda Bangladesh tagi aina yad ba amati yadaba mon saksi lekhaba miyam gi matangda aikhoina hana khanglabani atopa lebak sinagi miyam amak thomjilaklabadi kya yamna wagadagi haiba Northeast Dialogue Forum na laksin bada wai Muslim na hen na taba pham singda Hindu Christian Jain singba wana khangli haikiba Union Home Minister gi wafam aikhoi bhaptai adubu lisingam samapan marphu adwaida Assamese amasung Bengali ngangba mioi singi marakta khana sena thokpadagi mioi lising kya sikrabani thodok thoki mampham aduda leiba miyamda hojiksu akiba pongnaribani madu yelhomi gi masingdagi sangsilakli gi masingna yamba hen kibadagi ni maramasina hojik chathariba parliament ki mifamda cap pass tawidana native na Indian government hajari amasung UN Declaration on Rights of the Indigenous People to 2007 bosu Indian government ikai khumnabinaba hajari haina native ki consultant na thadrok pasolom na hairi National Capital gi nungsit phanbada Beijing da changkiba matam adu yahondana India gi capital da nungsit phagathan mangamgani haina Union Environment Minister Prakash Javadekar na phongdokre air pollution amasung climate change gi matang da khana naina bada Minister Javadekar na haikibada 2030 gi mamang da India gi total power capacity asi renewable source tagi lawrgani India gi green cover asi pangthok chawthrokli Delhi Metro Semra Yanthat Kiba Upambi gi masing dagi saruk taret hena uthakre problem adu khanglakpa matam khakta da problem adu gi solution khangadabani finance oil sinaba thingle Delhi gi toxic smoke ki oiba yangsinaba task force ama semle khanaba da saruk yakiba Congress ki Adhir Ranjan Chaudhary na haikibada air pollution gi jail taunaba central amasung state government anina punna thabak tawminagadabani haike Jharkhand Assembly election gi marirak suba tangkakta vote thadanagadaba adugi mirep se ngasidagi pisin bahona kre
मरीसुब तांगक असिदा असेंबली सीट 35 की भोट डिसेंबर 30 ता थादनरगनी मिरेप से पिसिनबगी अरोइब नुमित नवंबर तारीख 19 मथंग नुमित स्क्रूटिनी तौगनी मिरेप से लौथोकपगी अरोइब नुमित ना डिसेंबर 2 दनी मेंबर मरफु माथोय लेबा झारखंड असेंबली की मिखल तांगक मंगा थोकना थादनगनी भोट मसिंग डिसेंबर 9 दा थिगनी हाइरी सानबगी पाउदा नवंबर की तांग अनिदगी ऑल जिरबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन असाना सिंधुना जिरबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेग्राउंड टीम 3 न सरुक यादन सत्रखिबा मापन सुबा डिस्ट्रिक्ट लेवल मजरुन बीबी मेमोरियल 3rd डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट 2019 ngasi losinkrei RYC Ramgai jangna Sunrise Club kadam tala timbu goal 3-0 da maithiba piduna RYC na tournament asigi mapu oikrei aduga Sunrise Club kadam tala na runners up takrei ngasi losinbagi thorom aduda M Mubi Singh MPS SP Jirbam District Police M Brajakant Singh President Asa Amadi MD Dil Barudin tournament ki donor na mathang sina athoiba mithong thorom mapu amadi akhanaba mithong oina saruk yakhe tournament asigi winner oikraba RYC team amadi runners up takraba Sunrise kadam tala team da thoromgi athoiba mithong Mapu amadi akhanaba mithungna trophy amadi cash pricing khusinakhi hauzik aroibada morobe pa amona pijari round risuba Manipur Polo International 2019 nasidagi haugrei Palliative Care International Conference ahumso palikon 2019 Health Minister L Jentukuman hudokre toinana hanagi semester oibubigi yum amasung quarter da CDI na red chatakre sigiri Padam sandok chaba matang sir lojere myam bu amuk kahna